Pwede Limeron Merapabi Apunba Manipur. Amadi All Manipur Women's Voluntary Association Amohana Punna Pwede Press and Press Sama Sinjari Basi Arang September Kitang Punipanda Pwede Armigi Piminda Saru Yakugi Magi Pangabatang Kami Saru Yakugi Sakiba Pwede Thawal Tunga Thawal India Degi Itay Na Du Pwede Tuki masak kami berkena faraga, makogi manungdegi ama thaduraga anima hauji phawa thadurna leiba sigi matangda Government of India na lawriba thauda asi aduki mati ningba kaingai hoi Manipur gi miyamna piningai hoi dia bisima ahaba thamjari ngarang si oinam thoithoi basing sahi kunithoi thobal isang dem Awang Lekai, Tokong Toy Basing, Kuntaru, Hobal Kepan Maning Lekai, Amadi Nimam Jonsel, the Hobal Kepan Maning Lekai, Makoi Omsi, a Keman Digi, the Ramadagi, Akoi cookies in the Paga, give you a Paga, Moshi Hostes was the Tamkibani, Maduki Manundagi, Aiba, Nimam Jonson Aiba, Hobal Kepan Maning Lekai, Miwe City, Central Security Force in the Kale. Ani mudusu akoi mayamna social media dai phangnabada ngaki matungda matam khari matungda koi sep oina exclude toraga imungda sinergani haibigi thajana bangko thamdana mayam singai dabani adubu madugi ona dane bada ji phawa ngasi press conference pangthok jariba September ki tang 18 yi akoi nungthin bung ahum khare yelpa matam sibawda adu ma thadorok de masi kari masi manungda kari thorang leidi Ngarang di Pak besi Government of India gi Ministry of Home ji padana khangabane masida makoi gi mi ma India manungda India machama India gi dele ba mi chingna phal state ko thamma matamda madu thado han bangam da basi Government of India gi matik cha tabane Union Home Minister Wibiriba Amit Shah gi khonje namana wahi mana angang ani dugi mapunsi ira na kan gane ira ne thado kane ba adugo hauji phawa wafam amada phongdukna leiba aduga Manipur gi security advisor oiriba amadi DGP nesu magi lokhom thopa thodam lawraga akoi thadukte leiba naha ani si maitei si kannaba honada basi akoi nungai jade aduna karigumba akoi gi maitei naha ani si gi phatanunda thoba marai thida gadi akoi gi security advisor oiriba Kuladip Singh DGP adagidi akoi Union Home Minister akoi ohumna dai ta pugadabane aduna ngarang dagi ngasi bawa mi ohum chapman na saminaga chapman na phaminaga tungan ba wafam kaya tholaga mi amabuna kalaga ani ma kandra tamba ba se ani mana adum hose so thamba si masi maram suga jati leiba amagi mi pharaga hose so thambane haidi koi maduda kara thabak tobang namdaba adi hatu ko thabak tobang namdaba fiel tobang namdaba di ama maram chae chidina teba Manipur manungda hojik maitei yut ani phariba leiba kampu sing asi na phara thamgi ba mafam sing asi ma koi Central Security Force na question le ba mafam ne aduna ngarang digi Assam Rifles ki tongan ba mayam ama comment mayama sum mayama hainar pada makoi mi do lorani haibina sing ba thurani moi kannaba honani thumne birani haibigi thajaba ama ju piram bagumba ma mayam da ngarang ko social media de kunan jai adu hoje pawada kai mathaba ma lawtre aduna hauji leiba masigi manungda mi ohum pharga sabmana bamongda sabmana bafam de mi ohum pharga mi amabuna thadoraga mi ani mana thajala thamba aduga masigi manungda kari no makoi wapum khara demand khara to wega so haine ko madu koi ratung de adugi patang tu yam kana mod bining de adu koi na haji ningi di micham pharga government da demand to hogi mong si koi kaya thenarte aduna masi kana gumba ma government official lama pharga to ba demand na tabina tawri ba mong se government official lama top ranking officer ma na kana gumba ma pharga makoi bargain nama CCO si to ba na government demand to koi target di madu tungan ba ko mani si di micham aduga army equipment ni yaung na ba mi ama jamin na ruba
मी फाजल थम्बा है याम वांग टेरोरिज्म की थौंग है असिगुंब टेरोरिज्म की थौंग अमा मणिपुर की लेमाइदा चथरबा मधुसु सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग ना लेबा मफम दगी इनाक नाकदबा विदिन द रेडियस ऑफ द 100 to 200 meters दा लेबा मी सिंगना मरक दा लेगा अदु चथर लेबा हुजु हुजु होस्टेज वन थम्बा अदुगा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग जो मैते यूनियन से करा या थमिगे हाइबुसु इफों फोंग खंगबा अदुगा कंदना लेबा इसे मसि करिनो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग जो नत्रगा यूनियन होम मिनिस्टर होबा मिसाना मणिपुर इरांग की सुम लिंगन छंगरगा थम्बा पामिबरा नत्र करी होइना तौरिबनो हाबिसि अखोय मणिपुर मियाम की वांगने अदुना अखोयनिदि हुजि फाजल तमिबा मैदै ना अनिसे मसी मरा लेतब मिचम ओइबिना मखोय को होस्टेज होइना थम्बसु यारोय मखोय फाजलगा करी मखलमदगी बार्गेन तोंना बायबदो तोंगान पर लाइन द मसी मई लेने दिने लवी अदुना मखोयदि मखोय कन्न पोरा मतमदा भारत सरकार ना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना मणिपुर की होइना सिक्योरिटी एडवाइजर होइबा डीजीपी नि ना यामेना दायित्व लौगदबनि अदुगा कांपोकपी की एसपी अदगिदि अखोयगी असम राइफल की मकोक थोंबसिंग हुजि कोक थुंचनरगा मसे सीरियस ओइन लौबिरगा अखोय मैदै अनिसि कंदबसुया याबो है मैदै अनिसि फतुंग थोक तारगदि अखोय मधुगी दायित्व पुनमक टेकचाक पुनमक भारत सरकार ना सिक्योरिटी एडवाइजर ना डीजीपी ना अमदि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दे लेबा कोइदा लेबा मानाम लेबदा मोने पुगदबनि अमदि मखोयना कोइ हालनबनि मखोयना मसी प्लान तौबनि ना कोइ लौजगनि अदुना यारगदि ngarang ama kalaga ni thaduan bai badu yam sokhataba yam mong cha da unnecessary drama to gi chokri koi to bi no aduga central security force ing gi adu ai sing do bi ho thongna bi ho ba aduga makhoi da pokta akan ba pokta pi na ba security advisor na DGP na mai mathok da ba pokta king bi gadam ni akan ba instruction bi daga mai tai ani do yam thuna kalaga mani mama pa da koi miyam da sinaga da mai maduna da gadi madu अखोई मलमदम सिदा हेन पाम थोंदोक थोनबगी मचाक सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार ना सिक्योरिटी एडवाइजर ना डीजीपी ना मकोई थवोइना सिनबने हाबिसि हारोदे मरम लेते मरमदि हारिबा मी अनि की लेफम खंगबा हारिबा मी कनानोसि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना खंगबने खंगब करी होजि बाव दोथोक्त्रिबनो मकोई मरान करीनो कुकी की बिचम मामा सोंदा कनागुंबा मैते की लोक ऑर्गेनाइजेशन ना फाजल थमगा मधु थादो थाजन जी एक्सचेंज तौना जी हाई बुस नते सोंदा मैते की साइड कुकी की मिचम मियाम कनागुंम ता फाब लेते लेतबिना मकोई की एक्सचेंज तौबगी वापन को चल लेते लवे अदुना मकोई रेस्क्यू याम थुना तौगदबनी तौरगा मकोई इमु मनगु टेक द गाइड सिनगदबनी नत्रगदि मधु मलेबा खदा फतन ता थोरप खुदिम की ताइ तदो अमुकसु मकोई पुगने का वापन जे अमुकसु इन केस जे कोइना पिजरगा मधु कोई थमजरी मधु की मई लेना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस असी पांथोकजबनी अदुना आसाम राइफल ngaraam dagina ngasi bawda tawriba adagi कांपोकपी की एसपी ने ngaraam ngasi bawda kari kari थबक तौरी मखोई कन्नबा रेस्क्यू की ऑपरेशन रेस्क्यू तौनबा करी करी फथादरी हेबदो मियाम द खनन गदमने दुगा याम थुना मखोई कल्लगा कोई मियाम दा मनु मनु सिनगदना है अमक स्वाइजरी